Ako može samo jedna nekakva informacija, odnos, red veličina, koliko je to nekakvih autobusnih grupa koje bi posjetile tijekom jedne godine u normalnoj godini, 19. 18. To je tisuće ljudi ili kako to izgleda? A mi nikad nismo brojili autobuse jer imaš, znaju ljudi doći u osobnom autu pa imaš, znate i vi to, oni autobusa kategorija 19, 28, 9, pa ima i oni 60 i nešto. Mi smo brojali ljude jer kaj je nama je bitno koliko gostiju nas je na kraju krajeva posjetilo. 2019. godine imali smo nešto više od 50.000 posjetitelja kroz godinu. Da. A koji je omjer, ajmo reći, agencijski gosti i individualni gosti? Ili ima tu nekakvu postotno ili bilo kako? Nemam točan, ali od oka ću dobro pogoditi. Agencijskih gostiju je sigurno bilo nekih 80%, a 20% je bilo, možda 70-30%, a ovih 30 gostiju, tu ćemo, u 30% naših gostiju ćemo ubrojiti, znači, ne samo individualne goste, nego radimo mi i krizme i pričesti, radimo i vjenčanja, upravo onaj seoski ambijent za vjenčanja, može i u zatvorenom, može i u otvorenom. Znači, u to ćemo ubrojiti taj dio i onda je jedno 30% naših gostiju dolazi ono dobar dan, možemo li doći ili organizirati kod vas? Možete.